Doming mabalin amin. Abday ta. Naisurat kong ti title ti drama. Ngam awang pailat na panunot ko a subtitle ti pampanunot ka plata. Ay. Aha. Naglukong. Suyaab agad-agad. Medyo yilad ko mampay dito yung tugaw. Nagpuspusipos. Daita. Mayat abyaga. Ay, mayat abyaga. Ah. Anyat ko nam. Sumrag ka abadi ka tigay mga politikaw? Oo, bakit? Mamutin na full support takin kwa na sipud pay. Gam adadamag a delikado ti biyag na ita. Gapot kapig sana. Saan da maaklon? Nga isot mga bakas mayor. Makita. No bodyguard di pagsasaritaan, kumplito kami. No armas may ti pagsasaritaan, nabibilag na kita armas may. Ay, noon niya man ang tinaknakan mo alaklakayan ako, nak. Saan ta makurkurangan kahit? Ay, no, may isa ka pa ilaklakayan ka. Nyalaklakayin siyang kawulit na. Natibkar pa lang dati bakit? Si kalat makam mo. Ano palat abaka ka na kitang kabanwag ah. Sasawam. Ngala. Amo, kasaan ka malapdan, tadangarod kayat mo. Iso nga ipilit mo, kat saan ka maatipa. Ngala, ingkan. Ay sus, mawatam kumamit. Siya kimay sa kadagiti talkan ni Mayura. Ala, wunan. Kaslawan ng bagakaon. Imbagak mat kinidumay, ngamsan ko nga mo ano kayat na. Anyat ko na namay. Panunudan na kanupay. Narigat mo't nga men, ti may sa bodyguard ti politiko. Tada kayo ti umuna maipasungal-ngal no ada aberya. Amok! Ay, sandangag sigurado na kitag panggapitid dagas kini Mayurat sa ordalang. Adot sana makamukat amay sa aka sharpshooter iti panawon ti hapon. Oh. Niya, idi aday ta. Ay, ngam agore ka. Kasano ko nagbalin ka sharpshooter? Kadno iti kusina lang ako namdayan mo iti. Sharpshooter iti kaldero ko na matay so. Yay. Ada ka din imbaga ni tatangkan ka, Dom? May ipapanitian niya. Tipan nakakyaduan kan kwa na, kas bodyguard ni Doña Guada. Ti ex-mayor alumaban manan a mayor ita. Itiili tayo asanta disgrasya. Ammo manapaggaday ta, Rosa. Tanuad na pa kay sungal-ngalan. Kitagiti bodyguard ti umuna asumango kadagiti kabusor. Amo? Awan kaduana. Aduda mata bodyguard ni Doña Guada. Awan rin mga pagdanagan tayo kan kuana. Niso pa? Tasigod mo. Gapot san apa nangayat ni tatangkan ka kas manugang. Kas lang nga awan mo't panangisakit mo kan kuana. Saan nga iti dayta? Ang amawan usim ko iti kasta trabaho. Kun may sa napaggad. Isalsaldam lang tibiyag mo. Iso nga raw. Ang mga numayrubo ni tatang. Eket ka sa uyo tadinan patuloyin ti agbalin na bodyguard ni Doña Guada. Kinasarita ka nun ni nanang magpilit damay. Naitang arod tirigat na. Nangarunak ket close-in bodyguard. Iso ti agsakripisyo no tiraan dati boss na. Dila mabalin akadwaam. Oh, kasano kumakadwaak mo? Agbalin ka mo't a bodyguard Taibagak nga rekomenda na ka ni tatang. Anya? Nga? Apay nga agmulagat ka? Amo ka. Awan anyaman na kan ka, nga uray mairubo ni tatang ko. Kastamkid di duming. Rosa, mabit lang. Ang sarita ta kumapay. Saan ka pumanaw? Rosa! Sos. Awanay.
nakaungat man ay. Anya laki di matikas tuyan. Nabayag man na napasugnod daytan. Ay, nagrigat ti makapudno talaga. Kasto ilatan akan ayo. Wapay ket di matakas dyan ni tatang. No anyat kayat na. Awanin makalapad. Nauray ni nanang. Awan makay gawid kan kwa na. Kanya, kumusta dagiti kakadwa bodyguard ni Mayora? Ay, awan pa rito, Boss Gusting. Nakaredy kami akalayon. Nasayat. Handa pa panantay a barangay, ta kasarita ni Doña Guada dagiti Manalon, ken mangala piya sandarita. Ay, wan boss. Sagana kayo. Agsipot, taditay lamaw. Nang runa ket damag abalwartin sa ti kang runa nakalaban na daya lugar. Wan Boss Gusting. Nagubat ti kayat na. Di gubat. Ay, aging gati maliklikan ti gulo. Liklikan. Tamang ano pakadaksan, ken pakadadailan ti kandidato tayo. Wan Boss Gusting. Sige, ibagam ka dagiti kakadwa nga agsagana dalaang. Wan Bossing. O sige, takasaritak man ni Doña Guada. Agtalagakan ka, Chairman Gusting. Amok ama pang namnamaan ka. Nga uray at dan edad mo, kat nasiglat ka pa'y laeng. Ay, nagyaman na kiti panagtalikyo, Mayora. Nakasagana ak amang iposta iti biyag ko para ka na kayo. Dahil ti magustuak, Chairman. Saan kang agdanag? Dakkel ti itad ko asweldo ken ka. Ay, nagyaman na ka, Mayora, no kasta. Iti panagsublik iti munisipyo. Dakkel tumanen ti itad ko asweldom. Nagyaman ak, Mayora. Isu nga aramidan tayo amin a pamuspusan tapno makasubli ak iti munisipyo. Iwan, Mayora. Ato tinakasarita ka, Kapitan. Da kayo, ti suportaran da. Saan nga taan na paggaday ta na strikyo at trabaho kada Chairman Gusting? Saan ba kandakkal ti sildume ngetad ni Doña Guada wenno Mayora. Kasta ka di? Kan oray ton isukanon ti Mayor. Agtalinad kami lataba di karna. Aganad kayo. At dadamag nga aramidan na kano ti amin tapno agtalinaed a Mayor. Ay, awanan mabalin na. Saanan ang makarawar day? Saan mo ama sigurado dayta? No ide, kat nangabak babaan ka no ti kinaswitik matik kan pokus-pokus. Ay, saan itan? Saan dan nga igam ti turay? Para makita Well, saan dan ang maswitik kita ni Doña Guada? Iso aswak na swak ijay munisipyo. Nanang, saan ko ang makumbinsir ni Duming asumrek a bodyguard ni Doña Guada kan kadwa ni Tatang? Saan mo napilitan ti asawa? Ano adada ka sa mapasama ken kwa na sikat pa basulin na? Kaya't kula ang mutanga damang bayabay kini Tatang. Natangken ti ulo ni tatang mo. Isabi na ibayak. Mananga silangan ni Apo Diyos sa kunada. Masurunak kan Duming. Ay nasaan mo nakasuron ti asawam ko nakmanan. Tandamot prinsipyo na. Kung saan mo ang mapilit no di nakayat na napaggadmot ngamin day tatrabaho. Tano adda pa ka ipasungal ngalan da. Dagiti bodyguard ti umuna ang makirangal. Anya ti bagam? Pang-asim, Rosa. Saan na kumakagura?
Maawatan na kuma no apay asa anak nga manugot itikid daw mo. Awanan ti ado apalawat. Rumbang kuma kinasarita yu kuma ni tatang. Napaggada dya trabaho anas trek na. Ala, wanan. Awan ti rumbang pagsaritaan ta. Sorry, no lumami istirik nakken ka. Anya? Kat no saan ka makaano si tikasto a sitwasyon ta, awanan maaramidak. No dahito iti pakaigapuan ti panagsina ta, awan mabalin. San apali, tawan mo't anak ta. Ay, saan, Rosa? Anya saan? Wan, duming. Napatag ka kas asawak. Inayat ka. Ngam, napatagmat dagiti naganak kanya. Makipagyan ka payla ang kada kami kunam. Wan tatang, masurunak muna ikin ni Dumeng. Siya kadit gapo na anagapa kayo manan. Wan tawan man la pulos patagyukan kwa na. Ay na anak ko sa nakapampanunutan. Kabalak na ito'y. Tinapadag saan amarakrak ti estado yung agasawa. Tatang, Amok kit. Nasakit tinakam ti asawam kanya. Gaputsan ko idi panaggusto king kuana. tatang, Wala, agawid kakit din. San ko kaya tamarakrak ti estado yung gapo kanya. Naimbag ta na alokoy mga nagawid matlang ni Rosa. Una, saan kumutakat ang madadaal ti estado da gapo lang kanyak. Bakit? Lakay. Ngam, no iruruman winudangran ni Doming ta anak ta. Ha! Sa balin, nasaritaan day ta. Ay katuan oray siyak mag. Saan na lang napadpadasan na dangran kan iruruman, tas siyak ti makalaban na. Ang mga no siyak pa yan ti mamagsina kadakwada. Saan kumamot nga agtong politikas taa? Nasaya at ni Domi ang manugang. Kang runaan na ay ayatin nalaunay ti anak ta. Saan lang amin ang maawatan ti anak mo no dadtuma? Ay, Bala, bayam. Kasaritak to ni Rosa. Masa pala maornos ti Ririda. No kasta, at damanin papanan nyo ita. Wain bakit? Agrekurida kami iti intiro nga ilay. Saan pa himat apa nagkakampanya? Wain, makisarita lang ni Mayora. Kadagiti nagduduma a grupo wenno nagduduma nga organisasyon kadagiti barangay. Kasta aya. Mawag. Damagan na no anya ti parikot da. No anyat kasapulan na. Dita. Kari ditoy, kari di tamanen. Ay susapo. Style na kita a kandidato no dumteng ti panagkakampanya. Ngam, saan mat nga amin Adulat tamat dagiti napudno iti karida. Wan, ngam ti madi, agpipinil takta iti rugay. Ngam ni Dunya Guada kat naulimag. Bayaan na laang dagiti mangbatbatikos king kuana. No anya nga minti nakaabakan na idi napalapas nga eleksyon. Sinaorda nga rod, nagdagdag bawas da. Kasta mo ta kanayon. Awan maabak no dikat nasaor. Dinagdag bawas ta. Pudno mat asinaorda. Gaputa bagi da ide ti administrasyon. Di mo't nagprotestada. Muwang. Nalpas ti 3 taon adi nakatugaw. Saan ka di nga adan resulta ti protestana? Adan. Kan napanagnakanda anangabak. Ngam ti dakas na. Saan na tama katugaw ta nagapila ti agdama amayaw. Anya? Diyak manamaw. Nagadupay lang nga proseso dagita. Awan nga rod Sayang. Ngamita.
Sandan ang makapagsaor pa'y. Ha, tasabalin ti administrasyon. Iso aswak itan ni Doña Guada iti munisipyo bakit. Siguradon. Baganyo ni Tatang Rosa. Adda naglik adamag. Anya dayta? Amangan kanuno ang busin da ni Doña Guada. Anya? Ay sus, di pa'y katagpagad ni tatang. Lakit di ah. Nangruna tawan pa'y pag na ni Doña Guada. Adida kadwa ni Tatang. Kasarita ta kumaduming. Da kayo latan ken nanang. Ta sigurado. Di dakmet lang dengged. Sige, kasarita mintukin ni nanang. Ay na, no niya lakit di tinaknakan da asimra kitikas ta at trabaho da. Lakay dala nga rudan, kanawan matiyagawaan da. Iso nga rod. Imbes ko mga enjoyin dati pensyon da. Uray ko man no saan a close-in bodyguard ni Doña Guada. Day chay, kanayon nga da iti abay ni Doña Guada. Dahil nga rod kat. Dak-dakkel ti paggad kan Tatang. Himayak lang nagsukat. Agsubliak mo't lang i headquarters. Tadalakad mi ita. Aya, ada imbaga ni Duming kada kami ken Rosa. Anya manunday ta? Adan sa kanu sayang gusang nga ambusan dati bunggoy ni Doña Guada. Ay sus, bakit? Pangbut-buting dalang dita tapno agsano ni Doña Guada iti kandidatura na. Anya nga iti amom na ramiden data mo da napigsa ni Doña Guada. Sandalang napadpadasin dita. Nakasagana kami a bodyguard ni Doña Guada ang makipin na tay. Anya? Wen, isungawan pagdanaga mi ti dayta. Apay, saan ka akapten ti bala? Takas ta ti bagbagam. Sus, nugasat mo na talaga ti matay awan mabalin. San mo ang maitarayan dayta? Kastan tumat nga ti panagrasrason mo. Ibagbagak lang ti pudno ah. Awan bumato at tao dito rabaw ti daga. Ribulto lang ti adda. Alamapan ka nga rudan. Makamuka iti biyag mo no saan ka dumag iti sao. Ay anyan. Numatay ka itabon da ka. Tangken ulo ka. Ha. Nakaluksaw ni Nanam Sufeng, tadinak mapagikat kas bodyguard ni Doña Guada. Ay, kasta ka day, Boss Gustay. Wen, nga may pakitak ti kinapudnok kini Doña Guada. Nabayaga ko na personal bodyguard na. Idi iso ti mayor, kan uray di saan na mayor. Bilibak nga rod, busing. Nagimbag ngaming kanyak, ken iso ti rumbang agtugawin no mayor manen. Tapno dumuras manen ti ilitew. Kalpasan na rinamas nagdama ang mayor tayo. Wan nga rod, boss. Kamusta? Tanda tayo pa lang iti pandemya. Dahitang nga ro di nasakit. Iso nga aramiden tayo amin nakabalan tayo. Tapno makasubli ni Doña Guada iti munisipyaw. Anyat makunam kadagiti adu a supporters tayo, Chairman Gusting. Ay so, suruin kayon madam. Masapul lang. Tapno agpatinggan ti panagabuso ti agdama amayo. Madam! Kumlip kayo madam! Chairman Gusting! Naamos tayo! Chairman! Nasugat ko madam! Sinalpag dagitan! Ipanda kay sa ospital, Chairman Gusting! Ay mataya. Basta mga ba kayo madam? Dayawag ti kinapudnom, Chairman Gusting! Mapangnamnamaan ka, bodyguard!
Anya nga ti serbiti kinapudnom no isumot ti pakatayam. No isumot ti... Ah. Rosa, Ay sos, awan mo manan domeng. Nagari manan ti kinasaksakulap mo. Doming, mabalin amin. Bumara ti politika. Ang matuloy nga tat eleksyon. Kat adda magamay tantan kano, gapo iti COVID, kan adda manen baro a variant. Masapul ang matuloy. Tapno masukatan dagiti rumbang ang masukatan nga opisyal nga awan mo't aramidan da no di agbutaw iti tugaw. Anyan. No kumata kontento tayo iti panagserbida, di uray agnanayon dan aging ga iti matay da. Ah, Hangam saan mo nga rod? Ado ti saan nga agtrabaho. sa bagay Rosa, awan rum mga kabuteng dagiti na pintas latta ti panagserbida kadagiti masakupan da. Siguro ako kaya dang agbayag pa lang ti agdama a presidente. Siguro. Ngamsan aya, nga damat iti konstitusyon nga inamlaang atawan ti panagpaay ti presidente. Wayne, No kasta nga rod, masapol ti eleksyon, tapno makapili tayo manan iti sumukat kan kwa na. Basta ituloy na lakit ti dagiti narugyan ti agdama administrasyon a proyekto. Saan ki idi akas ka dagiti naglabas. Api na isardeng data saan da kayat nga mas aglatak tay sinukatanda. Kundi imbestigada, dada ka no anomalya. Ay sus apo ina. Daan ato kardaytan. nay. Adumat gayam ti maibagam bakit? Pudno dagiti ibagbagaksan aya. Ay na, dumeng. Sa anak lang nga agsasao maipanggap ka dagita. Ta saan ko akayat ti may stress. Hangam, sobra na. Tama na. Na, agasundat. Agpaiso matibagbagaksan aya. Iso nga awan aasinsuan tayo a Pinoy kat takas ti panagtaray ti politika diti pagilyan tayo. Only in the Philippines. Ako nada. Unay ay. Talaga may. Nuada na rogyan a proyekto tay agdama kat saan ton anangabak. No sabalin ti sumukat. Awanan. Mabulukan day ta proyekto. Mangirugin tumat iti sabali ti kabarbarong opisyal. Anya ngay day ta? Di ba'y kasayang dinagastos a kwarta iti saan analpas? Alaman? Oh, saan ka di apod no dyan bagak, dumeng? Pudno? Isos. Inistoryanak mo tan. Tay papanan mi nga kininanangan. Ay, sige, mapanakon. Nakanlatan. Rosa! Abit lang ta! Naspak. Inistorya ka ng kutsyak mati inistoryaan na. Anyalakit din ti asawa. Nagaramid pa iti rason anala daw iti papanan na. Ay, dahi tuwa yun ti kunak. Umay manan ti gayam ko asuyaab. Iridep ko pa ikit day sakbay kag surat ako. Saan tumat lang agsusurot? No ipilit ko ti agsurat ang makatugtuglep ka. No si kanto matla ang ti pagtatak ko nak. Sana nambara ko. Na, kunam lang no napintas ka man. Che,
Ibagbaga kaya na pintasak, Durge. Awan mo, uray baka. Saan kamot at tutupan? Agan, anok mat ti babae awak-wakirat. Nakarkaro pa'y kanyak ano ti ang tud alalaki. Ay, naimbag pa jay ason akaidak ng tao nga ang dawd. Na, No ti ibagbagamot kanyak a kandidatom. Awan jay kandidatok. awan tay kandidato. Ilugas tay kandidato. Hindi ko Awan mga bako ni jay kandidato. Adda aminen kenkwana ti saguday ti may nga agbalin a leader. Nakarkaro di kandidato ka. Napnuan padas. Ken adaan prinsipyo. Uray sakmat Iso adi mo man ikarkarit tay kandidatom iti kandidato. Tapulos nga awan pamaulan na. Awan, nukas jay pa'y mutla nga klase. Awan manamnamakin kwa na. Anya nga iti amunang agbalin a leader. Saan kang agsaw ti kasta? Gaputa, natmuan sa guday ti kandidato. Di mo ipilit ta kandidatom ariyong tapadam nga awan kay kaya na. No saan ka lang nga babae? Amangan no. Nonya, apay adi mo itiuloy ti kayat mo asawan? Ti kunam, atrasan ka? Kapututan da ito ni Gabriela tapnamaw. Anya? Awana, naglalaukan ti bagbagam indang. Saan ka katawa? Ta saan ka asanodan? Uray anya akita ti laban ang dawd. Ay, nanang. Ay, kurang na lang agsinip pagdaakas la Texas nga ipapalot. Ay, Anya kadagitan at tao. Anya nga minayati nagririanda. maipanggap ka no iti kandidato. Anya. Kan naginuyaw da ka now. Isuman timbaga kanyak ni ising ta isot nakalabas kadakwada. Nikit di mo ten aryaw. Tinutupan nakit din ni Indang. Isupay Ang baguray ka man. Kano aday di damang nga kursunada ni Aryong iti day abalaw. Aya. May, saan ko nga mo day ta? Di da pala katagasawa. Wala ya. Agam, kasano agasawa da? Kaarig da ti aso kan pusa. Day talaang Ang mga no day tapay ki di ati may sa ariri da. Ta ang mga no nagaram ni Aryong ken ni Indang. Mabalen. Tanda nga ro di sayanggo sa nga kursunada day nga Aryong kini Indang. Idi nabalon ni Indang? Wanoy di saan pa anak asawa itinatay nga asawa na? Amok pa yan. Di man tatang mon sa tinakaistorya kanyak iti dayta. Oh. Apay nga uri lang mangigis ta isem mo itinabakin ka nga inistorya ni Rosa may papan ka Aryong kan Indang. Adda lang amin nagkalati kitimugin ko bakay. Nga manan deta nagkalatik ti na naglawa muging mo si kalaklakayan. Ang mga nanyaman na kalukwan daytan. Awan, nakaisumaglang. Kinadalagi mapay ti panunot ko tapno mapagkapyak na giyadwa. Baak ken ulab, este balaw, o duwaw. Na, Sa nadakis na mapasamak na ito. aniya. Ubing anabalo ni Indang tanatay ti asawa na asoldado ije Marawi. Kat, anya ko man ubing anabalaw. Nalakayan mo't abaro ni Aryong. Agkataib na lang. Kat damag kumot ide nga gusto ni Aryong kinindang. Kat no sana ka nagbidot nagaram sa paikat idi high school da. Aniya. Ngem, nabastad ni Aryong. Gaputan na tayo tayag ni Indang ngem iso. Ha? Ay, ngem nabanag ni Aryong. Pangrapisan mat ni Indang.
Tanya ko mano kasta. Kasta nga ron ti istorya. Isuasan nga tuloy ni Aryong tinagarem. Tayong baga adagos ka nun indang. Adi makiasawa iti sangsangadangan. Tadi na kaya't nga unanon do tagbalin nga nakda. Ganun. Ay talaang ti di na nangayatanan kini Aryang. Isuman ti istoryada. Isunsapay kit day nasa na nagar-aram iti sa balin Aryong. Ken amangan no, in love at talaga kiniindang. Si kamot ka ti madanon ko dito isang utistor ni Banay, Aryong. Wan chairman, agpalpalabas man ti oras, tagapgapok iti pupukak iti lamas, kan kanatengak. Ay una. Narigat no pa si katrabaho latan. Kahit, kumusta mo dagiti tilapia ken guramem? Dadakkel damot ten chairman, di kay madanagan ta into nagkalapak, paituludan kanto, kenturo iti pangramanam. Ay, paunay, nagganasin ngay, nang runan no may tuno ti gurami. Ay nga, saan ka ngaghanag? Bayadak, uray ka nagiti 2 kilo. Saan ang chairman? Itid ko apang ramanam, nang runa iti gurami. Alak, agyaman ak nga rod, ano kasta? Oray may sa ti Aryong, kaskin ka? Anyan? Naggagit ka ken nagsingpet. Apay, talaga di mon kahit ti mga asawa. Ha? Narigat awan asawa na Aryong. Tay kunada nga rod. Anom ti kagat no may masa ti bakat. Ay ti, no awan bakat kunak kumay. Una yun, chairman. Ay sayang ti kinatair mo. Ti kinagagat mo. Sayang no awan inspirasyon mo. Awan siguro, chairman. Ha? Sino nga itimayat mo, titiba kakas ka Ay, niya? saan mo ako na intikas ta? Makaasawan to, pa'y tay lakay, wino balo alakay. Si kantulaki din agwapaw. Kasla nga awanan kanyak na itabanag, chairman. Ay, sanyakit din, di ka tultulad din ni inaid. Anya, itulog mo? At pangyarimakin ka. Amok nga kabagay kayo. Ha? Anya? Sino mo, chairman? Oh, secret pa ilaang. Kasaok tupay. Anya? Ay, saan ka nagdanagaryong naglapa na? No kaya't nakadayay, ay naitakal ka na tupo. Anya? Ay. Si kamot gayam to tak-tak to'y waiting sa dindang. Kunaklakit din mo asino asik si abalasa ngayon. Unay ta sexy abalasangan, chairman. Nalasang ko na yung ta isutpud mo. Ay, yan. Ay, man. Ado pa ilat aba ka mababalasang ditaa. Anyan ni chairman? Uy. Siyak man nga tante nasango na asurduan ako na. Ay, sana ka mang rabrabak. Sus, nusak lang at ati kataib mo kan baruak nga oray na lakayanak. Ay, sus, armen ka. Anya? Uray nga tapasabtan da kitigayang mino kanyaon. Sara ko sukag basta maarim ka. Ay, Sus, apaya. ay kay adaman damaga kindang. Anya dayjay, chairman? Talaga ka ding awan panggap mo ang makiasawa. Ha? Sus, anya day tan, chairman? Saan ko akayat ti agsao iti patapo sa kunada? Mabalin siguro no adda agarem kanya ken magustuak. Tay maipatag na ti anak ko. Yes! Agyaman na kitisungbat mo indang. Ha? Apay, chairman? Di yu kunaan, ada kayo ti agarem kanya. Pwede rin. Ay, saan ka din joke lang. Ay, saan na siya? At ayarin po ka. Sino mo, chairman? Secret! Ula, ang mga no asino laditan. San ka ngagdanag?
sang kanto ngagbabawi ang makiasawa king kuana. Awan makunak. Isulagi diti perfect alalaki para kining ka. Makasarita yu dagiti dua, tatang. Wen, muna kinasaritak ni Aryong sa insublat ko ni Indang. Katno ka na yun da ka nung agapat agi jay. Isu nga rod, isu akad ko ida pagkapyaan. Nututupan ka numot ni Aryong ni Indang. Nalabas ka numot ngamin nga aguyaw ni Indang. Isuumot ti istorya kanyak ni Rosa. Tada naka-istorya ken ko na. Ti amuda pa di akot umay dagkamang dito barangay. San siguro na dumanon dito'y tarugyak ida na pagkinaawatan? Anya? Babaan na rin na panunod ko. Papanan na, adi dagkapya. Aya. Ay kat mayat ano kasta. Tadi pa'y isuda mainayon manan aparikot tayo no ikamang da kiriri da dito barangay. Kasi tinakunak dumeng. Sana na dumanon pa dito'y. Basta amwag, no anya talaga ti puon ken gapo ti apada. I can't stop loving you. I made up my mind to live in memory of all love ni handa ka matgam di tabakay. Wan, di mo pa'y madlawon tiya asidag ka o kan... Oo, ngayon. Di gusmunsan ti bangbanglaw. Saan mo ta? Nalabas mo ta. Saan kit dahin? Apay, papanampay lang aya. Itaman pa nagdigos ka amalbalam. Nagdaga ang aro, dagsaya. Ay, saan ngagpaiso nga maikawak lang. Aya, Pagaramam, nini, kasano nga ma'am? nukasta. Asino, tiar armam. Nindang, ate, Aniya. income armo ni Indang. Aniya. Kadnukas kasano, agpakasar tayo dito nagbugsutan, nga oray pandemya pa'y laing. Ala, ni mo mang Aryong tiyaram da. San mo nga isuda ti agharem? Anyat amok. No sana ni tatang mo, apay nga rod nga orelain digos na ante bangbanglo na. Amoyo lang nga rodan ni tatang. Kasjay na no, ada papanan na. Ngam sa bali man tiwas nan. Kano maamak lang nga pambar na lang ni Aryong. Ay, agampor ti daraken tapok. Anya? Ayan ni Dumeng. Ay, saan pa'y matasim mangpad? Ay, unyag pa'y song. Apay ngawan pa'y laang. Kat sumip nga tayo. Iso ko matibilinig katamang paliw kang tatang mau. Lab nakakanuindang. Day talang tamaamak nga mga nubas tudem. Anya? Kasano ko maabastida kat saan ko pa'y matngam mo? Kaya't mo amamuan. Una, Chairman. Ibagak nga, promise, ikarim kanyak asan mo akagura. Uwan, Chairman. Takarbangan tayo mat amin, te agayat kan paayat. Gusto ka. Maguri ka. Sakbay nga ibagak no asino, adaman lagam damhagak king kan nabayagan nakat ko adamagan day si kahit. Anya mananday ta, Chairman. Sige, basta amok ti sungbat na. Amum tasika mo ti masiknan. Anya ka dingag paiso ti ririyo kin ni Aryong aya. Ha? Apay anada kamat dito ni Aryong, Chairman. Kaya't kulaeng amamuan no anya tririyo takanayon kay ko nang agriri. Asino mo ti saan amasurun, Chairman? Ibaga nakit din analalaing kano day kandidato nangam ti kandidato. Anya? Apay? Asino aya ti kandidatong? Secret, Chairman.
Kayat ko ngagkapya kayo. Tasaan ko kayat nga dadagiti aga-apa dito barangay ko. Ket kasinay. No bilang umanugutan ni Aryong at kandidatom ti suportaran na agkapya kayaon. Mabalin, Chairman. Tauray anyat mapaspasamak. Ilaban ko ti kandidato. Taisula ang ti amok ang makaparang ay iti lugar tayo. Ne, nagsubli kayo mo, Chairman. Kadwampay day ta amukong. Ha, Kastoy na indang. Kinasaritak ni Aryong ket umanugutan at kandidatom ti suportaran na. Agpaiso, Chairman? Wen, kasi tinakunak masapol di managkaykay sa tayo. Aryong indang kastinay. Itinagan ti ornos ken kapya itinagbaitan niyo. Agkapya kaya. itinagan ti urnos ken kapya itinagbalatan ta indang. Umanugot akon at ti kandidatom ti suportara. Iwan Aryong. Itinagan ti ornos ken kapya. Katap no agnanayon day ta akapya itinagbaitan niyo. Yara sa asyuman kanyak na sino ti kandidato yo adwa? Aryong indang. Siya kunti muna, Chairman. Ay, siyak mo, Chairman. What? Agpadamot ka hindi kandidato yaw. Anya? Nya? Ay, bagnayat. Ala. Tapnunan anayin ti panagkapyayo. Aklo mo ti ayat ni Aryong indang. Taisot ibagbagag nga gay ayat launay king ka. What? What? Lover's Moon, kasjay, ti ending na? Doming, mabalin amin. Talagan sangawanan patingga da ito'y COVID virus. At damanan rimso nga anak na. Anak na. Wen, kalpasan dagiti nagduduma a variant. Lambada, kaskada delta, kan nuanya pa'y dita. Adamanan sa bali. Oh, anya mananday ta, Rosa. Omicron. Naggapon sa ija Afrika. San ko unay anainto naran itayan ti dama kiti radyo. Hey, awan mabalin. Siguro, agnanayon ng daytoy. Kasanula ti biyag tayon. Rumigat. Kan adapay nabuyak a prediksyon. Anya? Ay susapo. Anya lang amin di tati mabuybuya, Rosa. Naisulak nga rod kanyak dayjay itay adakit kita at iti laptop mo. Manipod ka no December 10, aging ga iti Enero iti umay atawan, adala ta mapasaran tayo ana idumduma a sakit. Anya? Gapu kanot lamiis na. Talagamot nga ado ti marig na ti tao, no kasti abulbulan, gapot kalamiis na. Yan sabsabali itan ti tiyempo na. Sa mainayon pa'y dagita a virus. Ay, habos ta kay kayat kano dayta a virus kadagiti nalamiis a lugar. At dalat tamang kontra iti dayta. Papudutom ti bagim. Ag-exercise ka, tapno bumara ti bagim. Kat mapaksyat ti anyaman na sakit ti bagbagi. Mangan ka kadagiti natural foods kan organic. Dagiti na sustansya, tapno pumigsa ti resistansyam. Wano immune system mo. Kat napigpigsamot lang ti bagim, amang laban kadagita radikal sa kunada iti bagi amang tedken ka iti sakit. Kasta lang dayta, Rosa, bakit? San kong amo? Angam... Ay, hawan. Guston sa di ko na ni tatang.
Matay da tao adi maaddaan iti anak. Anya? Nay, apay anapan di tati saritaan. Isumat. No lumakay, bumakat ta adi maaddaan iti anak. Ay, lumaklakay ken matay tumat datatang kenanang adi naaddaan iti apo ko. Anya? Anya, lakit din ni Rosa. No anya lat sumagsagsag iti panunot na. Ilad ko man pailag. Bayat ti pananguray ko ken Rosa na panakitsanda. Ahal, Maria. Agsuyabak matin. Sa angak man pa di rice cooker. Tadin tuman adot sasawin na no saan ko ana aramid tibilin na. Anya nga, kumusta mo ti trabaho akas warden, Gusteng? Ay, nasayat ta. Saya atam, tasayang tinapintas a record mo. Makatawon langan, agretiro kan. Wada, nagmuna ya. Agamay na, agretiro ka nga awan imasinsuan tibiyag mo. Umasinsunto Kaanon tupay? Mabitin, ura kita yan. Mangnamna makapaylaeng. Saan mon nga almanan pa dayta? Masapo lang makontento kay ti adaken ka. Saan kan nga garapaap itinarigat mo amaragpat? Tatang, nalpas ka din ti duty Dapat may sa oras. Aggoyog tayo itong arudain. Ay, makakitang mo tinakatugaw ito opisina. Si kamot ti Mayor. Adaming king kapangadang no kahit mo tag-relax win no agawi din. Nagadong aron ti trabaho. Nangarunan no kastoy masaganaan ti umada ni nga eleksyon iti umay atawin. Sa bagay Ang manusan anyang arod kat kinayat martisimrak iti politika. Ti agserbi kadagiti kailyan dito'y santa disgrasya nga ili tayo. Ay wala. Kas madla kanya. Inan ano sa tinag-jail guard, aging gay tinagbalinak a warden. Ay, mabit lang tatang. Natawag ko. Sige. Hello? Ex-Congressman Tiburcio Detoy, Mayor Portugal. Nay, da kayo matgayam, sir. Anya kadit maipaay ko kada kayo? Mabalinta ka di, tiag sarita, iti Roar, Mayor. Adalang napatag kapag saritaan ta. May panggap ka di iti anya, congressman. Napatag abanag, kahit sapay kuma, tadi nagpayan. Oo na, congressman. Kapag husto. Agawid kami kuman warden kayab ka bakatugangak no malpas ti duty mi. Ay, saan kayo pa'y gagawid? Isurot mo, ti katugagam. Uwan, congressman. Urayan da kami lang arod basitan. Sigurado pagsaya tanday tandumay. Awa ti madagos tugmaam. Tatang, Ang mga nualain na kay iti partido na para iti umay nga eleksyon. ay ka maamuan tayo tatang. Adda ngamin kat madian na kay ramramanan da nga ex-congressman. Iso ana abak idi napalabas nga eleksyon. Saan mo panunutin daytan? Nairaman kadagiti personalidad na'iranod kano iti narcopolitics.
Wen, ngam no isot makaitin iti daklakampin fan mo. Awatim. Esus, sana na basta-basta tigastusan ita nagitag kandidato. Ngam uray saan kamot nga gastos iti dakkel. No talaga kayat da ka dagiti umili. Si kalat tatipilyon da tatang. Nay. Iso daytan ti imbaga ni Congressman Tiburcio a restaurant. Sika talaga, tirantak. Ngam indalan ko lang iti manugang mo a mayor. Warden Gusting. Kasta ka desire. Owan, adang amin lukatan mi a negosyo iti pagbaludan. Negosyo! Ay, anya negosyo. Aglako iti turon kas kada banana kyo. Isuday ta, ti pagsaritaan ta anasaya. Kunak man. Wala. May ti manugang mo. Taamok, adi na kaya tayo. Straight man ngamin, ti manugang mo. Ay, naku na yun, sir. Good boy. Adamot, ti jayaking ko na. Da kami amin, ti makamo iti campaign fund na. No makikadwa kanyak, iti ticket ko. Kasta ka, day. Okay, anya ti kunana, sir. Panunutan na kanupay anaimbang. Nagkapoyin. No siyak lang akit sustok makadagusain. Kas nagtukmat-tukak. No karagay. Kunada nga rod. Maminsan lang agtuktok tinapintas ng oportunidad. Sana sir. Gusto ka. Kat numayat ka iti bagakeng ka. Mairanod ka. Uwan, sir. Approve adagos. Approve without thinking. Kastaman, tigunak. Naglaklakay ka a jail guard, daging kay ti nagbalin ka a warden. Ngem saan mo anabirukan da ito'y agasat? Uwan nga rod, sir. Agretiro akno umay atabunan na di man lagi minawat ibiyag may. Apag darik maglang, bumaknang kan, warden Gusting. Oray agkuy-kuyakoy kantulagan. Gundawayam ti kadapay laeng amangi maton iti pagbaluda. Saan yo umabirukan ti jayami kada kayo? Nagrunagin ka, Gustino. Amok ngaging kay ta. Awan pa'y lang ornong mo. Gapoy ti kabasit ti sulom. Saan ka di? Puno rin na, sir. Puno, sir. Puno. Ay, saan ka ngaglanag? Sakti makab mo iti panaka-extend mo kaswarnen. Oray talo a bulan. Aging kay ti kagudwak taon. Tapno mas bumaknang kapay. Mabalhin ko, Congressman. Ay, mabalhin. Sakti makab mo. Nagimbagan no kasta, nanang? Uwing arod. Abangan no saan ka no pa'y amatuloy ti panagretiro na no umay atawang. Sus, anya pa'y lang nga rason. Panawan mo ten nga aginanada. Enjoyan da ti retirement da. Isumot ti bagbagakin kwa na. Di uray agkuy-kuyakoy kay tulangan. Dakkel mo ba si ti pensyon dan to, ta nagbalindan awarden? Bagbagam tuman kit di dya amam. Taduad da ngamin ibagbagak kit di na dengtenggan. Ay, nanang. Awan mo tong tinaskan ayagawaan nyo. Makuna anagin awa mo ti biagmin kin ni Doming. Ibagbaga mo nga roden kan kwa na asaanan nga kandidato a mayor wano re-elect. Mabalin latamot, tawan mo't anak yo. Total, san tayo mo't ama ito? Gordang itayin ton matay tayo. Nulim mabas ka, awanan barikot. Swak, simragan. Ay pa nagsasaura di akong Congressman. Naglawag simrek.
Awan, Congressman. No problem. Good. Kat no ag tultuloy da ito'y. Dakkel ti maliksab mo ka na kami. Nagsaya atin mapasamak to dayta, Congressman. Ay, mapasamak, Warden Gusting. Sige. Sige, Congressman. Ay, may tulad ak. Bahit nga dak dito eh. Wen. Daman. Ken saan ka ngagdanag? Adan to sorpresa king ka. Ket amok makigtot ka agraman ni Mayor Portugal amanugang mo. Anya ka didya, Congressman. Adan to mang sukol king ka. Norumwar ka iti pisinam. Wan, Congressman. Congressman, wan. Pati opisina. Pisina ko na. Ay, wan, sir. Wan. Uray agjiks ka pa yun, iti lima. Dito. Busa ka dito. Ay, madimot ako, Congressman. Ang mga nubalsigan na tibukot ka. Da kayon ti makamo iti deliver ko, Warden. Awan pa rikaut. Awagan nyo kano adagos ni Congressman apaman maawat yu day ta cake. Wan. Kan, mabit lang tada iruar ko. Apay, ingato mo tanti. Iskat mo. Ay. Adda nga rod iruar ko. Adakan ka no kitaan na kuno tumalikod ka. Anya? Uray kat awan anyaman na kanyak. Adala ang iruar ko manipod iti underwear ko. Nayon ti deliver ko kan ka. Salpak na ayat. Uray dita. At ang kabil mo at droga. Saan nyo kumatagidaksin dahit yung ibagak, tatang? Anya dayta? Naibagak idin nga adda madi apakasarasarita ni Congressman. Iso anaabak. Sandalaan kat ano panagnakan. Anya? Iso akitaan nyo, tatang. Delikado ti ar-aramidin nyo. Kinapudno na. Adda offer da kanyak. Ang saan ko akayat. Kapoy ka. Ano kasta? Sus! Patayin dan ita dagiti nasing putunay. Anya? Kituin, ang bait mo. Kunin ka na ni Lord kung kunada. San ba nga uso ti martir ita? Sanan nga uso ti kundisanto ka, tamatay ka, nakanganga ako na danyan. Amok adi kay matugnar, tatang. Ang saan yun to mga ibaga, saan kayo abinalaagan? Anya, sufing bakit? Okay mo't lang kay Logan ka, Nang karnapam iti day tagostay. Sus, anya mo da karnap ni Bagbagam. Api karnapan. Anya kid day. Nangalaam nga raw. Ay na. Service ko nga into ni Congressman. Ngagbalinto man na Congressman. Matik ko naman. Makadlawa ko nagustay. Agpudno ka man kanyak. Agpudno nga. Anya ko matipudnok mo king ano ko na mga datiks ko. Nagbidot kawan. Ay sana day ta. Ngam no addaman bilang makaamo ka. Anya lakid din ayaya po. Anya ka di kagpaiso ti trabaho. Warden, iti pagbaludan. Kat ag-retire ako, niti da ito umatawin. Agdabag ka kinidumay. Udi mapankagdamag, kuyugang ka pa ya. Agdua-dua akit ibagbaga ma sideline mo kay. Anya lakit din. Pagaro pa, matimi po na kadag di holdapar. Kasta, ay saan? Nasayat lang no kasta. Saan ko at tarigagayan tinaginawa pa nagbiag no nagtaudot lat kinadakas. Awan dakas nga aramidik ko na kwit. Ure anya ti bagbagam. Saan ka mamatay? Anya? Daking kanod di mo patyan. Awan maramidak. Ada kayat ni nanang adamagan kan ka. Umay to kano dito May papanitian niya, Rosa. Agduadon kin ni tatang.
Tani, nagdakkel ti nagbaliwan da. Kwa, Rosa. Sika ti Mayor. Amok nga damom kadagiti illegal ang mapaspasamak ditoy. Rosa. Ibagakan ka, saan ko akayat ama irobo ni tatang? Nadadaka sa mapasamak kadakwada. Lipatem laengan nga adda asawam. Nay, adda ka di masapol yung kan Rosa, nanang. Adala na panan na be. Saan nga iso ti gagarak no di sika? Ha? Anya ka da dyan, nanang. Sige basta ka ba alak? Amo ka nasayat ka manugang, kat na nasayat ka a tao. Kang runada, sika, ti pan nakaama, ti ili. Uwan mo't, nanang. Uray siya. Jak kayat ti kalukwan. Ure kasanot pa naglibak ni tatang yaw, amok. Ha? Amok nga da mo bitar aramiden na. Nanang. Iso pa nga asim. Ibagam kanyak tipudno. At dalakit di ba'y kaniwas nga aramiden na. Kwa, nanang. Jak kayat may robo ni tatang mo. Uray no kasjay apan anawa. Kayat kung agden na kami kumaging gat ipulang mi tibulod mi abiyag. Kang runaan na dandanin agritero. Kumaakit agbanag mata na sayaat. Kun saan ang mamulitan tinadalos anagan na nagserbi ti gobyerno. Ita ka di pa ita agriteron ti panagarabid na iti kalukwan. Kwa, nanang. Sige. Ibagak ka da kayo. Kita kayon to kumatimang bagbagakan kwa na. Taamok adinak denggin. Ay, agyaman nak dumay. Agam sigurado lakit di aguraan dak datatang. Ay, di kagdanag. Da kami kadro sa ti makamoy ti daytan. Jaski ka, Doming. San agaputa mayor kan? Aramide mong kanyak tikas tawi. Saan makagura ni Dumeng? Tasyak ti akin na kami ti daytoy. Sufeng, enrobo nak na ito, Doming. Kagura ka, Doming. Maawatan dak kumatatang. Inaramid mi lang ti usto. Tapno saan nga agnanayon ti panagbalin nyo adakes. Anya? Saan dak kumamat akagura Pagimbagan nyo da ito. Anya ti kayat mo? Mabalod ka tong palbiag mo? Kasano pag numarampay ti nagregrigata mapensyon mo? Pudno day tatang. Kayat da kayo amakaden na aging ga iti ipulang yu ti biyagyo. Saan kit di amabalod kayo tong palbiag? Amoyo ka di akatukad tibiyag tayo daytoy. Awanan rin ba nga pagdanagan nyo, tatang? Saan nyo pa nga mo? Angam naraot ti balada ex-congressman. Anya? Natayan, talim mabanda ka dagiti autoridad. Domeng. Agyaman kayo kat di Tas saan na naira na nga adda kayo ijay? Amangan no nairamraman kayo kit di anatay wenno tiniliw dagiti pulis. Isong agyaman kayo pailaeng. Saan kayo anatay wenno natiliw? Asino tinatay wano natiliw kumadom? Ni tatang Kuha Rosa. Awan. Tagayinap ko lang dahil. Doming, mabalin amin. Rest in peace. Nay, nanyamot ting. Dandani amin ang maibaskag kanyak apos dito yung FB kat pasig akan dila. Binigmat arrest in peace ti mabasa kadagiti notifications. Ado atalagan ti matmatay. Manipod ng rugi ti pandemya. Adun tinatay iti sangalubungan.
ana ideklara ama inaig iti COVID ti ipapatay da. Ay, imbagkit di ta tauray adulat ta ti matmatay. Kat saan nakas idi. Ano at damatay, kat COVID lat ta ti mapabasol. Agpaiso, adulat ta ti matmatay. Ang maideklara met ten aga po iti sakit. Panakay-stroke, kan disgrasya. Ay, adun ti nag-rest in peace. Ket kaaduan na ti biktima iti COVID a maaw-awagan itan iti invisible na kriminal. Ay, apengay. Agtuglepak matayin. Alas 10 mat ngaminan iti bigat. Masansan ang makaridepak iti kastoy nga oras, numapuyatan na kiti napalabas sa rabi. Ay, ilad ko man pa Ay, pagustwak da ito'y arik na. Husto ti ko na ni Rosa. Akasayaatan nga iridep no kastoy ang makarik na datao iti pandakaturturog. Lang runa gat na Adda basit insumya datao. Dom! At tamanan na tayo akabaranggayan. Uray na talo. Anya? Nay, asino da? Na-COVID da? Saan ako bitim patay da? Asino aya dagiti natay? Ni Indong ang mamartag a problema ni Mirang na stroke. Ni Masitong abalo a problema ni Senay aputot na. Saan ka no anang nakan iso anatay iti bisin? Kahit asino ti may katlo? Ni mat inabida ngagkabaw ken arap a problema ni Karpaw natin nagkanoy iti ayanda. Isuaris in pisdan. Ay, anyan ti biyag. Saan la mamin ano? Iso nga gronda tayo ang makilamay. Ang malimitaran ti bilang dagiti makilamay. Saan pala mabalin ti dupodop alamayan? Wen nga rod, makisinoblat tayo Una, kasapulan, taagpakada kami kantata nga opisyal ti barangay. Naskan unay ti pan nakipagrik na kadagiti nagpasina. Wendom, katrugyan tayon ti makilamay indon rabi Una, Apag isaw, talulaang ka no nga aldaw ti masayag da. kasta? Ay, mayat mata, tamang maminsan ti prosesyon. Wendom, tamay may sama ti makaumay a pastor amang serbisyo. Aya, di mo't adalat ta maayaban na kadwa ni Pastor Mateo, no ado ti pakasapulan iti serbisyo da. Idi sakbay ti lockdown day ta. Apay, na-lockdown dagi jay kakadwa na? Tirigat na, taman mano ngamin amaki Domingo ka. Kas kalasaan nga agna, gan iti Domingo. Anya man ang ti koneksyon tinagan ko iti kaaldawan ti Domingo, Rosa? Wan ta saan ka nga updated iti mapaspasamak iti kapilya. Oo, wan. Day talaan nga. Makumiko makmat nga minakanayon kadagiti sursuratek. Kastoy nay. Nagbakasyon idi na panatawan tay may sa apastor nga umay ditoy. Idi kwan, sana na makasubli. Tain laylayon nan tinagbakasyon iti agnanayon. Anya? Naipadamag idi ang nagpositive iti COVID. Kat inlayon nan tinag-rest and peace. Kastagayam. Diyak na amwan day ta. Ay, diya ngamin nasasaukan kan. Samay saan mat ngamin analamayan. Kan saan mabalin ayawid ang malamayan ti bangkay dagiti matay iti COVID. Iso nakremate da adagos. Wan ngagpaiso.
Iso nga ano tinataya kasla saan tayo nga amuan na tayo dan. Ta saan tayo nakita idaan na itabon. Pudno day tanom. Nagluto kan tungaro din. Tamang rabi itapay sakbay ang mapanta iti lamayan. Ay, agpakanda makidi jay ang. Diyo ala kay ti makipangpangan iti lamayan. Makikapitan tulatan. Mapandamot makilamay, bakit? Wen si kaakit din at chairman ti barangay ti saan ang makita iti lamayan, tinataya ka barangayan. Nagkasang. Nagyagiddan mo't lakit din dagiti talo a kabaranggayan. Uray no kasta, at damot pagyamanan dagiti nagminatay. Ay, pagyamanan da ti papatay ti kabalay da? Kaslakastan Saan apa nang iruruman, Gusteng? Ngam panawon mo't siguro nga ginanada. Agrigrigat damot laeng kat. Saan lang nga isuda ti marigrigata, ano di kat karaman dagiti kabalay da? Sa bagay, husto ka dita. Mamartek ni Indong a problema ni bakit na. Na-stress mo't di balo ani Sitong. Pagdandanagan ni Sinay a putot niya. Arap mo't kan agkabawan ni bakit bidang. Akanayon abirbirukan ni Karpo nga anak na. Nuday tay saan da mauray asumangpait. Dayta nga rod kat. Saan apa nang iruruman ko nakmanan? Panawon mo na mabangaran dagaya kabalay da. Tagpapada nga rest in peace. Agyaman kami tay may kayaw, chairman. Ay na, talaga naunatan ni Indong. Nabalo ka talagahan. Nikot, nakangirsi ka mo't mirang. Kaslasan ka maladingitan. Medyo kastan chairman. Gaputa, rest and peace akmatahan. Anya, rest in peace ka. Kunam. Ni, kasta mo timbaga ni Nana Masufeng. Husto mat saan aya? Saan lang adagiti natay ti makuna nga ag-rest in peace, chairman. Uray na kami mat anag ninatay. Mala, umay kayo. Agtugaw kayo. Sige. Saan kami ngagbayag amirang? Mapan kami tupay mat kadagiti karubayaw. Sana bali, maawatan mi dayta. Tani, kasla nagtutulag mat ngamin dagiti natay. Dayta nga rod mat tinakasang nga panunutan. Uray nagsasarunod dala kuma, san ket ang nagigidanda. Ada pagsayaatan ti panaggigidanda. Ta menos gastos kada kami ang nagpasina. Na, apay aminos gastos. Wen ta nagtutulag kami kadagiti padak ang nagminatay. Nagkukontribusyon kami nga men iti magastos iti tabon inton Sabado. Na, kasano dayta? May santon ti pakaangayan ti kaan. Di tanton arubayan tanalawlawa. Kastaya. Chairman. Mayata. Imbis a magsisagana kami ang nagminatay, pagtitipunan men ti adda a mabalin mi nga isagana. Agpaiso timbagan ni Mirang nga padak ka nagpasina. Nagtutulag kami atalo kada sinnay, apag kukontribusyonan min ti magastos iti tabon. Nay, napintas mat na ita na panunod chokar po. Ang mamangan no mabaliktad ti kunayo makaekonomiya kayo iti maisagana pagsasangwan dagiti makipanabong. Kasano ang mabaliktad kagawad?
Mabalin asa nga barangayan to ti pakaninyo. Tati amo dagiti tao ket punsyon ti marami. Agdudupodop danto. Ah, Siyempre, no panunuton da, ket talo ang nagminatay ti agpakan. makamunto di tanan wag kurang. Anya, Manulang met ti makilamlamay ken makipanabon a kakabagyan ken am-ammumi dito'y nagbugsutan. sa bagay, Maawatak ti kayat yu asawan iti kunayo asa nga barangayan. Amaan ngamin no adunto ti umarak asaan met na makipamumpon. amo tayo matan dagiti kaadwan a kabarangayan. Dayta nga rod kagawad. Ngaman niya nga rod no awan met ti adu a may sagana. Ah, Kasta nga agpaiso, tawan met adu a kabagyan ngay may. una ya. Pandemya amat ngamin. Di mo't makabiyahe dagiti kakabagyan mi anam namaan mi nga gabulo iti dakkel mo't basit. Takas ano, di mo't lamalpason ti pandemya. Kasta ya. Wen kagawad, apag-isula nga naibayad iti lungon tinaurnong mi nga abuloy, aging gaitay aldaw. Inton bigaton ti pumpon, ket awanon tinamnamag nga agitin nagpay iti abuloy. Nay, kasta ya. Wen kagawad, iso apasensyan mo basit ti maisagana pagsasangwan dagiti makipanabon. Ala. Makitan tulatan no anya ti pagsayaatan ti amin kabsat. Bareng makatulong kami kada chairman. Inton bigatan ti pan nakaipumpon dagiti ibagbagada ang nagtutulag amatay dom. Unay daytan ako na Rosa. Nagtutulag amatay. Kaslakas tamad san aya. Kan iso ti ibagbaga dagiti kabarangayan. Wan mat kiti ah. Nakasaok ni Karpo maipapan iti maarami diti pompon. Okay. Anya ti kunana. Day jay. Agkokontribusyon da iti magastos para iti maipasango kadag iti makipamumpon. Wen, may sa titurungan dagiti mayat a makipangan kalpasan ti tapon. Alaki sapay ko ma, naawan to ti problema dita. Awan ti makita ka problema dom. May mayat kiti tamam maminsan. Tirigat na, amangan no kasla piyestan ton iti barangay. Amangan no sa nga barangayan ton ti umarak. Day talaang hangam. Anya nga ron no, agkurang to ti sagana. Ala, awan mo't giti ti problema tayo dita. Wen mait. Tinapatag, maitabo nun dagiti minatay da. Tapno, malpas matan di problema da. Imayak takayat ko ang makapagsasarita tayo na imbag. Imbag tayo may kamot dito'y sinay. Wen, tanabasak jay text mo. Nalpasan ti saritaan tayo. Nga magkayat ko la amalawlawagan ti maysa ang mabalin ang maparnoy ang problema. Anya dayta problema? Ado ti mga ibagbaga nga mga no agkurang to ti sagana tayo. Saan tayo a problemahan daytan? Basta nuan niya ti adda kabaalan tayo nga isagana. Ison, nagrigaton ti biyag. Wen mat. Kas kanya. Awan met insagana day di amang ko para iti ipapatay na. Agur urayaklat ikaasi dagiti umay makilamay no agabuloy da. Husto ka, sanay. Kasmat kanya ka. Anya kumangay matimay kaasi kanya kat. Ado pa iti agay ayat tanatayon nila kay ko gaputa problema iti barangay. Ay, agpapada tayo na. Dandani awan mo ti maladingitan iti ipapatay ni inang ko. Tapasalsali laang meten, tagkabaw kat nga rudan. Di kasano, saan tayo nga rudan anayunan ti may sagana? Saanan? Noan niya ti adda kabaalan tayo. Ison, first come first serve tundag iti mangan. No awan tun ti may pasango kadag iti agkapoy-kapoy,
Uno, agin mimiki ang makipangan, sorry lang nga. Ina. Gaman tada kayo at tanglo dito. Iramandak mo tayo titulagan yun. Nay, apayan itang. Ay, natay matlangan tayo problema ka asawak. Paigidan kung tita mo na yung bika. Anya. Pangasyo ka din please. Amok nga mo yung ti makagapo, no apay akayat ko nga igidan tita mo na. Menos gastos nga minsan na ya. Kibingayak mutlatan akada kayo iti magastos inton bikat. Mabalin? Nagbalin nga upat ti maitabon itananang. Ay, hun nga rodanak ko. Nasdawag itay kulat nga da naisilpo itili niya dagiti talo a maitabon. Simangbot ka no anak itulag ka dagiti talo ang nagminatay ya asawa dayta. Kasta aya. Ay, maipakita nga doon ti matmatay. Anya ka nung matay dayjay. Ay, saan ko man nga mo? Taura da sanay kat saan da ka no matan anadama kiti rabi eh. Unay, dandani tayo ni ti kampusan tao. Adayo mo't basit ti pinagnatayo ata kasanaw. Awan maarkila pagluganan na rin. Eh, nag-ekonomiya dagiti nagminatay. Uray takasla saan amarik na ti bannog iti kaado tayo amagmagna. Ay, awan mo't akit de. Ay, Subay. Na, apay lakay. Pinanawa mo dagiti kakadam nga official di barangay di tao day. Apay tatang. Ada sumamsambot ang may sapay apay tabon. Anya, adda man ang sabit. Hey. Sino tatang? Kauwan, husot ako ng bakit. Sabit at talagan. Tawan mga ako nga aking kabagyan iti dayayan. Ay, so, Sino nga ning tatang? Nyandong grasa. Dayayan. Binalkot latan da duming iti ulas. Nay, Ay. ikasano daytan, adda nga rod pa kaikalyanan. Makamudita na. Kasaok ti masik na ni kampusan tao. Ta may kalyan latan iti tanong na. Anya, adda nga rod libre alo, ti aya. San alibri? Pakisarita akong ta utang kailan di bayad jit luti na. Kinapatigit may sabit ang maitabon nitan. Supay mo't aja malibre mo't na serbisyo titabon na. Allah, Jesus, asinon to nga rod bayad iti utang alote tatang? Makamunto dito na. Ha? Ado ti politiko ita. na, Ado ti mang tulong. Makamu pa'y laang ni Batman. anya, Sa balin to a problema daytan. Tinapatag kita. Rest in peace meten ni Andong. Ay, the best. Rest in peace. Rest there. Nay. Anya day dyan ay tagtagay nip kang? Rest in peace?